Latest on transfer news. Amathema amaningi athenga ngabe yakhe team iyathenga na. Sanibona bafethu uVani lo. So namhlanje ngizoqala ngawubani na. Ngizoqala ngamakhosi amahle, amakhosi for life. Umdlali obekade efunwa iOrlando Pirates okubani na, okuFaze Abrahams. Umjida ke usejoyine iKaizer Chiefs. Remember ke iOrlando Pirates yayikade imfuna lo mjida lo, ifuna ukumsayina from sona iSteelers. Kodwa ke iSteelers sasifuna umdlali weOrlando Pirates okubani na, okuKabelo Dlamini. uKabelo Dlamini ke wanqaba ukuthi ke aye kusona iSteelers ayojoyina iSteelers. Wa decide ukuthi ke a renew i-contracts yakhe with iOrlando Pirates yabo. Sabona ke iSteelers ukuthi ke abakwazi ke bahambise umdlalo wabo bamise kuOrlando Pirates ukube ke iOrlando Pirates ingasinikezi lutho. Yase ke ibheka around ukuthi ke ngaba khona inama team azokwazi ke amsayine lo mfana lo mncane. Yabo iDurban City ke showed interest in signing this player but ke Kaizer Chiefs came in hand yasho ukuthi ke not we are interested in signing that player because if you look ubudlelwano bayi Kaizer Chiefs naso iSteelers kuleli windi leli ubudlelwano obuhle kakhulu la ngelihle phili niyambona bafethu niyambona lo mfana lo uyidefender lo sasana kusayina iKaizer Chiefs mase kuba uyena uFaze Abrahams yabo iKaizer Chiefs yona ke ihambise bani na ihambise lo mdlali lo qhamuka kwiDDC yahambisa uDupree yahambisa uMsimango another defender so ubudlelwane babo bu strong ngempela so le signing le ayingithusi kakhulu lo mdlali ke lo bafethu uzojoyina iKaizer Chiefs as a loan but ke kungenzeka asayine on a permanent transfer le topic umjidi uzofika ashayine kwiKaizer Chiefs is a very good winger. It's a pity iOrlando Pirates ayikwazanga ukuthi ke ikhiphe imali ekumsayinini lo mjida lo njengoba nje ekuloan iKaizer Chiefs esengamsayina uma kuphela lesizini yabo kwezeze indaba umdlali obedlalela iOrlando Pirates okubani na okuNelson Ralenkwane umjidi wayedlalela iDDC iOrlando Pirates umjida ke uzojoyina iMaromo Gallants uzojoyina nje iMaromo Gallants uzoprovide idepth kwidefense yayo iMaromo Gallants let's hope umjida ke uzofike adlale kahle kunina kwiMaromo Gallants kwezeze indaba eziphumile bafethu iSteelers sisayine bani na sisayine uBradley Grobler umdlali obedlalela iSkhukhune United lo mdlali ke lo bafethu he was released by iSkhukhune United umjida ke njengoba nje ereleasewe isona iSkhukhune United obengenayo iclub engamsayina khona la kuBetway Premiership but ke uKevin Hunt ubone ithuba lokuthi ke aqhubeke asebenzisane nestriker sakhe asebenzisana naye iminyaka eminingi niyamazi ke bafethu uBradley Grobler with uKevin Hunt basuka kude kakhulu let's hope umjida njengoba nje eyojoyina yona iSteelers uzofike adlale kahle kwezeze indaba eziphumile bafethu remember I did a video regarding this player okubani okuFabish uFabish ke lo mdlali lo besuka le eGermany lo mdlali lo nje ubefika la eSouth Africa ubefuna amaclub amaningi yabo maningi ngempela amaclub amaningi ade mfuna Kaizer Chiefs was in the mix AmaZulu were in the mix Stellenbosch FC were in the mix Skhukhune United were in the mix but ke iclub bekwazile ukuthi ke imthole kahle ukuthi ke imsayine lo mdlali lo yini na iGolden Arrows yabo ngenzeka ke simbone iannouncer as the new Golden Arrows player yabo simbona nje soon edlala kuyona iBetway Premiership mhlambe ke singambona eyodlala against iKaizer Chiefs kuyona le weekend le esiya kuyona kwezeze indaba eziphumele kuthiwa ke iChippa United isithole itransfer ban from iFIFA relating to ama unpaid financial wages kamdlali umdlali wayedlalela yona iChippa United okuRonald Sano uRonald Sano Twake umjida ngesizini ya 2024-2025 wekumabhuku anina eChippa United but ke akakaze adlale ngisho eyodwa igame yabo kwezeze indaba eziphumile bafethu ke ucoach ubekade ecoacha iKaizer Chiefs okubani na okuKhalel Ben Yusuf twake ngenzeka lo coach lo axoshwe kungekudala kungenzeka nje axoshwe kungekudala kuthiwa ke ama games akumele awalelwe ngempela ile game abayidlala against iOrlando Pirates mase kube amanye ke ama games alandelayo because izinto ke azikho zinhle behind the scenes nayazi ke bafethu iDurban City ke inawo lo mkhuba lokuthi ke o coaches abaningi abasafika babafakele ipressure kakhulu so mu coach kuvele ekhanda ungekho strong mentally uzosheshe ke uhambe kuyona iDurban City baningi o coaches babona befika kuyona iDurban City bengasurvive kakhulu let's hope uKhalil Ben Yusuf uyakwazi ke aprovide ama results are right njengoba nje eyodlala against iOrlando Pirates kuyona le weekend le kuzoba kanzima kakhulu let's hope bazokwazi ke bawena ama results amahle lapha esigodini kodwa ke kuzoba nzima you can tell me in the comments do you think they might survive lapha esigodini ba survive last time baphuma nephuzu phela ke iphuzu manje alidingakala wafa
kumele kufofayo. Kwezinye indaba esiyitholile namhlanje kuthiwa ke iMamelodi Sundowns iExperience nani na neRS Berkane. Ama-team lawa ngeke awadlale ama-first prelim games yabo njengoba kuzodlala ama-prelims njengamanje. iMamelodi Sundowns ke bafethu yona ngeke izidlale le first prelim. Orlando Pirates and other teams azokwazi ke awadlale ama-first prelim because mase ubheke nje yona iOrlando Pirates iyodlala nani na iyodlala neclub yale Mauritius. Le club le ibizwa ngani La Cure Waves, angikwazi ukuyipronounce kahle leli gama but ke La Cure Waves. Le club ke le bafethu angikwazi okuningi ngayo but ke iclub edlala le eMauritius yabo. Orlando Pirates izowina la, siyakwazi lokho, izodlula. Inkinga kweOrlando Pirates kuma second prelims, inkinga iqala lapho. Mase ukuthi ke iMamelodi Sundowns yona kuma second prelims iyodlala kanye nani na iyodlala neWillitti SC yase-Angola or idlale neForesters yase-Seychelles. Uma ke bewawina oyedwa wabo, uma ewina uyodlala against iMamelodi Sundowns in the second prelims. Mase ukuthi ke iKaizer Chiefs yona kwiCAF Confed iyodlala nani na yona iKaizer Chiefs kahle kahle iyodlala kuma second prelim, ngeke iziwadlale nama first prelims yabo. Yona iKaizer Chiefs izobhekana nalama team amabili, it's either izobhekana neRed Arrows yaseZambia noma ke ibhekane neFC Rouge yaseMadagascar. Lama team ke lawa azobhekana neKaizer Chiefs, eyodwa yawo nje uma ke iwinile izobhekana neKaizer Chiefs. Uma iKaizer Chiefs iwina izodlulela kwi-second round kahle kahle kuma group stages. Mase ukuthi ke iDurban City yona izowadlala ama first prelims yabo, izobhekana nani na izobhekana neRukinzo FC yaseBurundi yabo. Kuzobe bedlala nje okokuqala kuwona ama prelims eCAF Confed. Ngiyifisela okuhle ke bafethu iDurban City, okuyi-team engijabulisa kakhulu ukuyibona iphokophela kanje because i-team yakhona ngala ngasekhaya. Kwezinye indaba eziphumile bafethu ke umdlali owedlalela Orlando Pirates okubani na okuThuse Mleleki. uThuse Mleleki currently he is training with iLerumo Lions FC. Umjida currently usayi-free agent because he was released by yona iOrlando Pirates, so uncenga nje isikhala kuyona iLerumo Lions FC. Let's hope kumjida ke izinto izomhambela kahle because kuOrlando Pirates izinto azimhambelanga kahle. I wouldn't say umjida was given a game time. I don't think umjida wayithola kakhulu game time esadlalela Orlando Pirates yabo. So many players who come at Orlando Pirates bafika nale mentality le engekho le strong because mufika laphana ufika vele bebaningi abadlala abantswempu yabo, so kumele ufike strong empela. So let's hope umjida uzofike adlale kahle laphana, akwazi ke ayithola game time, imkhuphule iLerumo, bakhuphuke bonke beze kwiBetway Premiership because iclub le ezansi kwi-first division yabo. Kwezinye indaba eziphumile bafethu, the former Orlando Pirates goalkeeper ukuba now kuWayne Sandilands. Wayne Sandilands is back at grinding lapha kwiRaja Casablanca. Usebenza nobani na usebenza noNabi, the former Kaizer Chiefs coach. Sasana kuthola ilicense nje ukuthi ke abe iUEFA goalkeeper A license. So le license yakhe iyamsebenzela ngempela because sethole iclub azoyicoacha lapha ukuthi ke abe ugoalkeeper coach wakhona kuyiRaja Casablanca. Indaba ezinhle kakhulu lezi, kuyangijabulisa ke futhi ukuthi ngibabone ocoach bala eSouth Africa bephokophela kumanye amazwe akhona la eAfrica.